umfoka amacingwane utshengisa ukuthi uphila kanjani nabafazi bakhe, bazwana kanjani abafazi bakhe and uba-treat-a kanjani abafazi bakhe. Siyababona abafazi bakhe kule video bahleli bonke eveleni ngemuva. Lalela angithi impilo yami ni-understand abuka nje ehlala evelini manje buka nje ngibala ishevelini akodwa madoda kumnandi ukuba yimi ngibala ishevelini ngemuva. Hayi ngibala ishevelini ngemuva weshembe ngibala ishephakathi evelini ngemuva. Umzala indagwazi yasemabheleni bathi usikele ngejona usikele ndinikonyana umfoka laqandobelukaba msaqhuba kwabantu emzinkulu ayihleba wageyi ungcorosi bathi inkunzi emnyama umfoka abheka umfoka sabatha phansi kwalana mgxobelo hleka ziyaqethuka intshebe madoda yahleka kancane efishifisha umfoka adameni yakuhlela khona sikele ngejona angahambi ngathi angihamba nocephele uzabazi ukuthi uyiqusibindise ngoye ngimthatha phansi kwazula Khuzasha sambona bafowethu nibingelela usibongiseni umfoka kaNtombela ngibingelela nje ngaphansi komzansi trend la sisuke khona sikhipha ishisa kakhulu bafowethu. Hayi namuhla kumnandi iweather namuhla inhle ngoba khona kwenduma kodwa kwezinye indawo limoshile. Bafowethu today ngiphathele indaba eshisa kakhulu la sisuke khona sibuye siletha ama-update ngaso sonke isikhathi. Bafowethu umfoka amahlobo ningazange nithi ukhuluma kakhulu ezokuqala nje siphethe umfoka amacingwane la. Umfoka amacingwane utshengisa ukuthi uphila kanjani nabafazi bakhe, bazwana kanjani abafazi bakhe and uba-treat-a kanjani abafazi bakhe. Siyababona abafazi bakhe kule video bahleli bonke eveleni ngemuva, kodwa uthi-ke ngingakhulumi kakhulu bafowethu awuthi ngiyiveze ividiyo ivele ibonakala emhlabeni. Kwanibuma tudeba ngiyazi ithohlohla lalela angithi impilo yami ni-understand abuka nje ehlala evelini manje buka nje ngibala ishevelini akodwa madoda kumnandi ukuba yimi ngibala ishevelini ngemuva. Hayi ngibala ishevelini ngemuva weshembe ngibala ishephakathi evelini ngemuva. Umzala ubanikeza uba walokhu bafakela ama-airtime. Umthandeni uyakhipha ukhipha i-album la ibiza khona ngejika ukhona la sokuvele khona amakliphu etshengisa epractice ukuthi upheka kanjani e-studio. Uza nengoma eshisayo kakhulu kulokhu ngokuthi uphethe ushuni wamagolide. Bafowethu siyazi ushuni wamagolide ila khona nje kula khona i-hit uma uqala nje ne-album ukuthi uma ethuza noshuni wamagolide so bonke abantu babhekile ukuthi uza nani. Usimo Khumalo umfana oshaya ingoma emnandi kakhulu uyacela ukuthi avotelwe njengengoma evotelwe njengengoma okufanele ingene emsakazweni okhosini idla abantu ihlukanisa unyaka. Ngizofaka ke imininingwane yakhona ukuthi uvota kanjani. Abantu sicela ukuthi bavote. Lo mfana ukhiphe ingoma imnandi kakhulu. Imnandi kakhulu ingoma ngoba sibonile la kuma TikTok ibinama challenge. Abantu benza ama challenge ngayo imnandi nje futhi kakhulu.
banako ubuyodo bayiziba intenhle banako ubuyodo bayiziba intenhle banako ubuyodo kanti abantu bakule ndawo banomana ngempela no no quality umfoka buyela naye ucela ukuthi avotelwe baningi asebevotile batshengisa ukuthi bamvotele uquality umfoka buyela kahle kahle nje siyabulalana kahle siyadokozana le dog bafowethu sicela ukuthi abantu bevote ngokuzinikela bafowethu siyabonga kakhulu wawushiya mina wena wawuthembenga awubhema nje ngisekhomama wawushiya mina wena wawuthembenga awubhema nje ngisekhomama kanti ke idlamlenze liyapheka e-studio ngicabanga ukuthi umsebenzi wakho usuphilile ngoba sethembisile ukuthi yonke into isime ngomumo i-CD prom izophuma i-backup izophuma i-front cover izophuma yonke into nje useyiqedile mfowethu usememezele yonke into useyiqedile and e-studio ngizokencane la khona akatshengisa khona ese-studio la basuke bephela khona bafowethu benza umsebenzi omnandi omkhulu kaMaskandi umsebenzi kaMaskandi uwona othandwa kakhulu uMaskandi uwona othandwa kakhulu sicela ukuthi abantu besupport umculo kaMaskandi bafowethu befana ngiqhubeka okay angizoqhubeka Abusha mhlawumbe mthelakale mabili amasango khona kuyena ukubuye khona kade untombi nasemtshebhenzi msikaze ngothotha usinqeze ngana madulusha thele wazenganini umkhohlo ehembe phansi wena sepoint wayengalikhohliwe njalo wanikeza umamsomi Abusha nayo thina njengabantu ababuye bededele indaba asithathe hlangothi likabani kodwa kuneclip eyaputshuka kaWelile la khona ayihleba khona umthandeni ethi unjani uyafisa ukubuyela emuva la khona kodwa ke akungakhulumi kakhulu bafowethu angidedele iclip idla abantu nansi Khuzane sungazohamba lokhu kubhale emaphepheni uphendulane nomanqele ukuthi akaphile kahle yonke leyo nto azayinasidingo lo muntu umbona udlida kamizwa wena ungaphela nesidakwa nje sidli usiqathe uzophika ngaso kusinaka usilandelele iyeke le yanto yabo futhi sengithanda ukukuvumela yabo njengoba usho ufuna ukumziba hayi ngathi uqinisile ubaba wakho nje lothi mphendula hayi suka iyeke lento wena lento izokujwayela kabi yeyisa iyeke lento wena anisubele nobhemile wena seniwasha imoto kumakhawashi thatha ubhemile thatha ufala bafaka esigincini bobabili ushaya ingoma zehawu awubhemile bayigijimela zophila ingoma zehawu mayeshayela isiginci akekho umuntu ofika kuwe ehawini shaya ihawu uthula uthi du uyisike lesi silima lesi ngoba isilima lesi sikopolota kangaka nje wasifuna usiphendule bese ngiqhuba lo mdlalo kodwa ke phela makuyikho ukuthi ngichukuluzana nalesi siphuphuku ukufakela iphalishe ebhodweni hayi qhubeka usiphendule kodwa nje bengithanda ukukuvumela njengoba wawusho ukuthi ucabanga ngomzibo lo mfana lona mnyeke kanje uyaqhaphaza shaya nje voicemail uquda voicemail qhubeke nezinye ingane ongadlala nazo hayi lesi silima lesi sesidwetho sesamahlama kakhulu awu cha lo mfana sengamenyanya angivele ngimenyanya kodwa sekuqaleni kanti noMacingwane uyakhala futhi kakhulu ngendaba yokuthi izwe baplane ukuthi belivale ukhala kakhulu uthi uyacela kumongameli ukuthi izwe ngalivale ngoba abantu bahlele izinto eziningi ukuthi bethuthuke empilweni siyazi-ke usizi edlule kulo ngaphambilini futhi sidlule ey'ntweni ey'ningi ngendaba ze-corona abantu abanamali abanye abanamsebenzi abananix bafowethu bazama ukugeyina abanabo manje uma uphinde uzovana izwe kuvele kubheda nje imbi ubuhlungu kodwa asike sidedele umongameli uMabhinca bathi uTata Ntivo uzulu record
libalulekile apha kwethu linganako umsindo onzakalayo liyadumalela ngaphandle kodwa ke i-content angeke siye kuyishutha ngoba kufanele masiyiposte bafowethu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu awuthi ngidedele nayo iclip kaMacingwane nibonge lasuka le emakubo lizoba ngisicefe la iviranda hayi bafowethu hayi siyacela phela siphila impilo yesipunu la sithi siphethe nathi sibe siphethwe siyacela nganza kwethu ukuthi kuse-early in advance siyacela uhulumeni cela ungasijwayele kabi uDisemba manje siyacela akufofayo bakithi ngeke ungcono koluvela sijove ngenkani kongcono siyovuma kuphela lapho ngcono sijove kongcono kulo mngavaliswa. Do you understand ukuthi umonakalo ongakanani abantu behlela imicimbi behlela yonke into uqhamuka uzovaliswa wena ngenxa ukuthi nestress sokuthi udliwa okhethweni asingeni lapho ngeke hlobushe ngeke ibingafly ngani le virant leni izovimba umhlaka wami ibiyekeleni cha ngiyajwayelana kabi bo hayi bo hey ha yazi bengizonyeka hayi endaweni enjengako Jimmy Steve abantu abakhona ukungena emamoli ngoba amanzi avele agcwala shuthi nje Black Friday today singayibeka njengento engekho bafowethu amanzi agcwele ovangene ezitolo enze yonke into bafowethu sithi nje asilethe nje ishisa kakhulu kuyimanje uyabona nje wenda ayikho yinhle ngaphandle liyana futhi ke kawufela bakuhle sasadlalela abathakathi bese ngithakathela amakhono wethu asibizela amazinyo abushelelesi amazulu abushelelesi amakhono wethu asibizela amazinyo abushelelesi amazulu abushelelesi bashuka bafana sesitedela ulaka masele seshawe masela sokuzwa nokuhamba kwehliswa nolaka sifenda ngodaka swafaka kunoxhaka sekuzwa amafanda kubhekiswa amathatha ebhikiso sengiza amalanda bafana sekunjalo silekida kanavalo ngaphungena nevinyamu kube kuyangani ngamanje ngabe ngiyahamba ngiyonitshengisa ukuthi kwenzakalani endaweni thizeni manje akukho safe ngoba abantu babonile amanzi ahamba over sizwa ukuthi sihlala kuze indawo zabamhlophe khona la ku Santhweni futhi labantu besasikhathi ngiyabonga kakhulu mfowethu bengaze bethe hey umfoko amahloko usekhuluma kakhulu angidede indlela kodwa nomona wena uthanda ingoma yami